so Kaya, nay, Chief Justice. Omudi omu nkoma be drew baby no, omu sorry free ho. My minority MP, a Joso constituency. Honorable Lawyer Kwabna Boateng, Entry and Como. Honorable Machi. Hello, Nana. Now who ye? Nana, himself become a man for us to sell that to you. And a man for the names on that to you. Me dance so akai me. Obi wa ha on kai. Me kai pa Nana. Na nyamenko emrantia sabre wosia pomu a uso yimu sebra peni kire yadwuma kakra ma yakwanya enya radio nko na kire ye o kire ye kwani ya befa so a yenso ani eden kakra eni nyamesom ne nukuredie kakra yi nyina yitudi university a eni nyame adumu bia diniti abo baabi enti ada wase omua me hu mrantie ni bi omu nyina nyame adum ubia diniti abo baabi a abrabo no eko kama nti ebia no obi hu na na janto a wonim so sha na janto a wanyini watete nkwada abi yesu yanyiri I am proud of you, son. Many aje pa wati enim na nse mi hu se nkrofo shareness lawyer yi onim kasa o meti anu mani aje me say aha me ba no matiti ni ye o share ni monyam wama ejoso nso minim se dache no ye ka Ghana mpanyufo na enye just a member of parliament. I know you in MPP say ebedru baabi no na di brekase pa wa MPP mu no wanya nti to aso saa onyame sumu a wasoma bepem ne ene wo kasa wo ka ene de wo ko ni nyina minim say that Ghana fo be hu say you are a lord star for the youth to come. Amen. That's a part so that's it. Na ejoso te say ejoso jo na yegoso kakran omanfo no so etia won so that's it. They say so eja baby meeting ntimi so me MP no enti menim se namo ye kwan bi wo ho ana so eja ban sesa na sikasem ntinti menim se o pims wa enye easy de but menim se bibia steady na waguso a pema man enti ye kwan na etuto mu kakra na baby wo ho a na wosi ewie no wadaroma eno nso ho nsem no mo pema drohin Nana mi go so say just wa kwan de make us me ntam kese pa no akwan no because me baba elections the time no nyame adom etimi ye bi ko nanimu anso yanwie na ye de to aba ye free akonwa so no na ekwan me da ho na se wo ye na do sakoka no wanwie a afi kra de no wase no kra wo na amon futuru nsu to na monchimonka babbe mu ni ade spese no sa na akwa ye ti mikromfo dwoso mo bre papa ni titiriu ene dwoso onwe estedi pon kwa so kwan no se enkoyie kura udu ani trefu mesta kokobra achia spe akoko amon na enkoyie dwoso asamai enkoyie bisia si jamasi kwan yentimi anwie nti ho nso so enkoyie mo migidie de se aban ye nto aso yi de bibia yetumi yeduru ye no ya ye gates no mu bibiri bridges ya ne wo mu nyina bo fatiase de no ne wonwe kwa so de nyina ya ye bibia ka de se nka aban be ba bi wie drainage no na fi de wosi ye de gusu no na ye de gusu amomanfo no eho ato wo moti na madi kai presentation wo parliament media to speaker no ne minister no anim acho madwen so se mi krom jo so for bre ti omada roma abaya spesa de ye nyina ye Ghana fo omuntwa wo mani emra mehwejo so master file parliamentary questions bia and also so is still in the process na we no de ya na ye no fie ho
ni mo madwuma no ankasa ne nkomo a medi no wachiri ende enya agro anopa no akotena road ministry ho na me hwesi me nya minister no na ni bo mani mu anu ehunu se nkomo kro no na me de nam ne mpenifo bi so didi nkomo omu nyina egusu a omu eke bi mame a minim se nyame be ya atom ama ban no aba be amaye right. Yɛde mpaebɔ bɛtaa wɔ kyiminim sɛ ɛnyɛ easy, especially first time anafina onan gye from nanso ɛdwo so ɛso paa nti ɛho amanneɛ deɛ dɔɔso, but I'm sure sɛ kakra biribiara bɛyɛ fine. Deɛ tiɛ ne sɛ MPP mu before sɛ ɛbɛba deɛ no ɛsi wɔ parliament no sɛ wohwɛ mabatoɔ yi a motuo yi ɛne deɛ ɛkɔ so a they come here so besoriano pebia we tumane na we faha na we kaha na we yesi. The good thing in say maintain that say obi kan wasema obeka say o lawyer Kwabena Boateng didi obi atem. Na mom de omu kan ni say ekwan amfa so eton o candidate no. Eya ekoye minim self support to Kenya Japan ana. No correct. Adentia. Mama yetia wa. Brasista. Ama ne me hwese de amambu no aye no a niema bibiri assistant chief do ni maburu no ana ne wo hwe o man bia maburu no population no ne so pa o man bia wo maburu do so no o problem a wo ye adwuma Nigeria omo hawo omo namu nyina wo 2027 yo omo koto aba omo hawo a wo namu nyina mo man no aye bibi e wo ho insecurity ni ade ni nyina ye wo magu na do so ni adwuma omo nya man nso magunu no so krono be do so a adwuma yi a mabunu yi be bo bre nsem fata adwuma yi a adwuma wo ho a mabunu no wo mo so timi bo wo mo bra e de ye penimpa na bra ya ba betray enwuma na mabunu no pe yama mabunu no abre yama nyofo o mpe yeni mu ahwe nyina o mo si yenka no kure nyina ya adwuma ye nyam wo mo nye enu nti na MPP titiriw mabunu no apo ye ne a ye mu bebre no a mabunu no kodi NDC achi na me gidi se sa breje enipa ye de ne kwa ye kasa wo mo ho a wo mo betia ma ye nkakra eye de wo no wo track record bi wo enwuma bie mu Honorable Ken ofiri ni maame ye mo ba no de Nyankopon de dom no a ni nwuma bie prayer ya bedri ye penwuma me mabunu aye si e penwuma ho nkomo atia kire mabunu no ama MPP no ho asa ya kono bie wu a agi se de waye bi pen na so de me kono akoka kire mabunu no se Honorable Kwabena Boateng ne de ne ba eni agi so kasa ma ko hu ntini nyina piepie ebiso mu nim se mi mobile money kura mi nya mie bi na mmom se wo bo papa no a o matiri wo radio so o matiri TV so se na anu amante panche yetubu ha ye dibi fufu ade aka no asai ni adwa no kokonte kwasi broni so pe start yato enne Honorable Kennedy Japan export start e di free Ghana ha ede ye fermenti ahwede ne ye doka no ne ade apeteji ye ni ira ne betumi anu magu ye yem Honorable Ken export to ethanol every voter region e di kwa bruche bi nya sika ye kumi kura ne still a year osia e be one of the biggest in the sub region the plastic company out of free India ne kokura yi wa e na mabu na ye adwuma wo ho e ko be 500 and they will be the biggest pharmaceutical manufacturing company in the central region. But I know diabetes is a cotton abruchiri. Pressure dry a cotton abruchiri. Obey the plan of balance of payment, you know. Oh, so surplus you wait me. Nebiano, now we see Ganon to me in an asshole. And see a Juma piano industrialization and I know that I'm a message and I had the time. But the toss me, no, Nana. Diama Ghana from Bruno Bebre 20 Honorable Kenny say. Almost one on Semoka. Ghana for no say one should be or can same pay. Nana say your brofubia. And only a replace the Katasumu as a friendly diplomacy. Oh, you're diplomatic. Oh, you're diplomatic. The attorney say no Krano or Honsomenka. Nana no idea woo.
said you would tell radio so I can pay said yes it no Kenya so ba ku mienu miensa amamu omo so timi waye asem anim e ka no said yes it ya na nti ekoye animu me hwehwe obi a wonu mu a wonu ombe ye adwuma no koya ne huhu beto wo mo so bigidi se Rollins mu ye e na Ghana emrama no kwan so okoso timi pre akonwa da dabre ko da so te so aye ntimi ntu no Ghana for bekoso wato aba ma no fi so mu nim se na wo yobi a the discipline ye no mfe ni agro Rollins is fra wo caster we minister no acha ase ese na no de wo ye na wo sisia we se won krata asem nyina ye kama ye here leader se bi buru ye nye ni yodium ye here leader chese na ne tedwe mu enti na basa mu enti woni no ye adwuma ni huhu timi to so na so ye adwuma pani ye mfa se keje tia no age store ena wafa nkwada agu mu se nwura adwuma mu ho na se susum bi nwura adwuma mu ho a ene na nye nkwada no krom be wiawo ono abokem bodi se bedi minister nana wa obespese obesa kari utirim biem ukofia wo yire no abusu apani betufo ombeka jo se miura papa ye adwuma yi a wokoji de wudim se dio siti o yesrew ukwaye de boko wai ye ni sika ye bi ehia we se enka se ko tabri sika kese e babre ye etinanko na ye twiabo so se wo ye leader na so manfo no ntimi size hunu se akwa we die wo koye boni wo betu atum wo be se gu animu ase sika no so wo be sa age wadwuma be sa bo so manfo no ntimi size wo enya sa enwiriye ne fa wo ho a ene wa nkofo na no mu bebu man no mo na bebo man na bro eduti na political party bia wura mu a obi bo man no kro no a na yeko president or Mr. President wa win himself papa yi sika yi wadie tamu aye campaign won na mai sika ye campaign yo na nasemu abe ye koka ne sini afi kura ye koka na sakwa bonti a party no anim begu ase nana o my Ghana nkwa na ye gine party ansa na ye o my ho ya ni refisi ye Ghana for ansa na ye ba be ye NPP for ye refisi ye Ghana for ansa na ye ba be ye NDC ye refi ndabia kwani a party no anim ngu ase ne hia ye nti dia wo magu ha ye nya da achi papa bi amfa ma wo mu no na mihia wo bia se wo na aye ne yire da na chiu sa wo na aye ne sia wo no so na aye ni wo no se wo na aye na sini mu bo se na bakan yo ni ke kirew woni ni pa wo kra wo ansa no wakodaw se wo so na akra no ansa no wakodaw se wo di Ghana jirim Ghana wan Ghana sidi kura bidi woto mu a o stress them ka obeka no pain obemi achi obegu animu ase na wokra won try nana yeti amaburu no ani apro mudi ono aboke na ti ni se omudu so wono nko a na asem na ti sen kwa o kan pay baby aya bedre se tuare a woni 40 years and there was any bokina around there e animu ye gu ase o ana ye animu ye gu ase e wo si peja ye ho na ye ma ye musto right ni pe leaders ya enye brofoka right brofo no adoso nana ye fo ma no ma businessmen no mo nso mfa so a me magazine nyansa no a ye papa no de ton kai inji wo ho mo dia ye yie no wo mo mfa dwom nyansa no so mabua yibi right aboso kan nyansa no race course ye ma me no body ani free tachi ma ba ya tom entosu ni free akoma dan ba ya som no nyansa no ye ma me no di boja wo ho a ebinum de asi kuma sedan wo mo dia hwe ya me awie suku ene ye boye bra no nyansa no tete akwantempo no ye mfa mebu ma no na brofo akese Cocoa syndicated loan ye brofo akona ye de atoso so na ye temu trewa na abu afu ya kratifo no yetumi ye no no ase bi eburu ye koto cocoa na cocoa no so ta bi enti na wose ye kobo bosi ansa na ye akoto cocoa afiri akuafo ho ansa na nipa no obeto afiri abroche na ba beto na sika ye benya na ye de akotua bosi ano ekoji ye ni hu right sika bi nche sika bi nipa no a wo bepa to afiri abroche on va sika mbra de nkototo no e kura se famre no ye nya emfa so kese ye nyi bosi ano mfiri
so akratifoɔ yɛ de template ne bu maa no yɛ yɛbɛto no no an yɛdi soɔ ɛne yɛ se borɔfo no nkɔda yɛmfa adwene yɛmfa fie nyansaa yɛmfa dwadie nyansaa nyansa de bie adwuma ɛyɛ nyamfasoɔ no yɛmfa mu Ghana ne yɛhwɛ deɛ bi right yɛda se lawyer ɛno a mo sorry free hɔ ɛyɛ minority MPP for edi kan yɛte sɛ na minority leader honorable Afenyomo Akim ɛka sɛ omumma echienum ka so omum boycott omu beba afi duru baabi na akɔyɛ banter ɔne majority leader afi yɛ monitor na ɛkɔyɛ te sɛ yɛaka de ɛpɛsɛ yɛka wie yɛasɔre akɔyɛ ntimi ɛntoa so bibia wie yɛ I'm sure sɛ yɛde yɛ bɛbɔ parliament mo the house ankasa na mo debate mu wie kra mbɛsa ato abato ne nso to kra na mo ama kra na o meto ama wo mo nti na mpɛsɛ meti ase sɛ ɛno ano de na mo pɛsɛ yehu ɛwɔ atire sɛ monim sɛ one mo numbers sua ɛyɛ den ya NDC fo betwi afem nti de na mo yɛ no na mo pɛsɛ yehu de ɛwɔ de nti a mo boycott yɛ no yo nana parliament adwuma no sɛ woyɛ dom kuma de akutia wo pa ma yɛ dom kuma ne sɛ wo ndɔso na yɛ wone no wɔ hɔ dɔɔso no kyɛ wo ɛkɔyɛ saa wo sɛ wo pa kwan foforo a wo bɛfa so a wasɛm no a wo ka no ɛbɛsɔ fam wo sɛ na yɛ file motion bi wɔ parliament na ɔmo sign motion na meka ho nipa bɛ 5 or 6 I sign it up motion no say Chief Justice the veteran no process ya ye fa so de si akonya no so no e be ya nka ye to yibu ase kakra na yintimi as just pay legal processes ya pending in respect of Chief Justice that no ya pamono no which nana eno no e grounded in law ayi nyina in na motion ba parliament no speaker admit motion no kra nti yentimi argue motion no in substance yentimi se ko ba sa wo sa opɛ kwan foforo a obefa so atan komo no ebeba to the forefront enu nti na ma yeye adwen sɛ yem boycott veteran no yebekɔ na yekɔ a yɛbɛpɛ kwan bi so ne raise issues wa ya raising no motion no because the sitting of a committee of parliament is the sitting of parliament itself nti nkɔmɔ a yɛtumi di no plenary hɔ biara no yɛtumi di no committee no ɛhɔ nso ma no yie ana no nti ne yɛkɔfa asa nkɔmɔ no nso ɛde baayɛ a yɛhwɛ sɛ yɛbɛ argue ɛno na ɔmanfo ate aseɛ yenim se edodo no emwa ye bibia du ebetumi ayafa ho ama na ye enu de yenim na emom se etimi di nkomo no na se wie ni ehoro ye nsa firi ho a na ya yes Pontius Pilato no afi di aba no be bia no ehu musuo ne ehu asembia no na ato aba no anka setiri so na se no eyede ya mumu ye lawyers yi die obesie me a ebeduru baabi mo beba me na so as Chief Justice na mo jojo mi eja won so ye lawyer honorable Afenyomo so ye lawyer eden ya na bibia nya kwa papa ya na se 4 years anase bibi wo ho a obey Chief Justice nti enu a honorable ahemfo first deputy speaker kan bibi say fu no say na refi say o papa fu a ebeduru baabi wani betene na say wa wo papa fu no asay no nti nka mo ye lawyers yi a eye den a Chief Justice ono a na ebeduru baabi mo akọ bompa yesu a kire ni na mo ne ne etwi say ya say ne daachi no ebe de amamu ana na sa risk no wo ho nanso ye ntumi nka sɛ eno no nti bu ye ni agu Ghana mrakete no so ya to abama ye your mind som ntia our fidelity the dikai to the constitution and the laws of Ghana
to the bia said your parliament we to me minister bia ka yonko pa no nanso question bi wo so busa ade bi no aye na enye wo se wo sekire kan anim enso ka yonko pa no e no kire se you refie ho de yesom wo man ya sabi emra no ne wo man no som ne yeche yentimi nkohwensu sanso bi a bi a se kontonkre no yebenya no wachiri eno de those liabilities unya be ya manyonko ade a asa wo dada adane ntanse sen hukumu dada nti ya de hwe o man no yiyo ene de chichire na wo so wo hwe in substance yenti ye nia police application we mu a Ghana mrano de stopping ba ko pa yemfe ni agro ne se bibi koso no obi tu ho na mo e de kokotwa say ya filing injunction o see filing injunction the golden thread that runs through your legal jurisprudence no they say you cannot be seen to be taking action which has the potency of rendering the judicial outcome odious. Sana lawyer for no cano. The excellent say enkoye bibia ebeme ye bebi astem no be wie no a anu ye be free court wo be ba no. Na wa ma de court no aka no kura no aye useless. In fact when you subio if he say Chief Justice Yakonya no aye twe ho manso no ye si nipa no dada. Ah nipa no ho a wo ye adwuma. Nti e be twe manso no be wie no. The court no be ka no. E di in fact wo de wo subio. Senti na mra no ho. Once a process is going on, the parties are supposed to put their respective actions in abeyance. Obia hibernate. Anything you have to say, woman, so and also obia refraining from interfering with the land. Sanity. Mami to me. In processes we are filing here. It be a interlocutory process maybe quickly. Acting Chief Justice now in panel me dismiss it. Substantive matter no da so da ho. I know the yem mo wure mo kra hu ni nyina so de ba ye no. Sen so gina mu ana sen so gina mu. E tibi mo wure mo emu ye. Ma bi atrampo akọ court we bi wa ma no ne. Ai wi asia man yi bi nyina e di eti ase asem no bi eda ho eno so yenya enkemi the combined effect of all this process no be say yenya obi mane act as Chief Justice dia what it means is that no hardship has occasioned that and you say be adwuma no obi ani wa wo ye yenya acting Chief Justice nti ko onye acting na nke adwuma bi e wo so wo yo no wonyo kopim say court no be bua bevia ibe hu say afedie yetimi sifoforo na the court no be ka no e ka se maame no kwan e fa so yi no nye ne kwan no na court no ka so wo metena sia na waba be ye n'edwuma asem ni nyina no no na Ghana mra no sa na tie no a na yedidi dwuma wo court de bia binim enti a mra no be tie wa amanyo mu dia ye pese mra no isiri trase right. Enti say no enyaba enra finally first deputy speaker of parliament can say ye wie bibia kama enti na say dey ya the more expecting say obewa be debate or parliament na abato no aba enti say ni de dey chief justice no be chief justice na mi busa se ni nyina koba na bia bebia ye maame tokonu de call ye se ye bua ni dibema eden ni betimi asi nana enu na ye ya hepete takra mu ahunu ya bọ kontene ahwe edie toto mra no ho a ama ye ka de ye ke because the di kan law no ni kwa so say e occasion embarrassment say yeti obi
and there's a quarter no cocasa pani of fast you know, no, papa, no, to what I see a chief justice here. That is why you see one. Oh, yeah, they will study a free office. And now, Uber office, and now, again, absurdity, no. Nina Kawuntina and Marano said, yes, you see, we put things in abeyance. Copim said court, no decision will come from the court. And they said, the Abano, you know, absurdities are lying ahead, uncertainties are lying ahead. The court to no becano. The court to no start the Mamino Jumamanua. And then I said, my penny body, the bench here, the office here, one quarter now, warrior Juma, Nina, no, and Ranbaka, a nullity. It's a commercial embarrassment here, Yama Papano. Something that give it me avoid it, Amanai. A cow, man, one bo, when the vetting process in it, the that cano, Nanka. You bet me a year for man, I was the no any idea. You know, give me a year for Amanway. Nana, that absurdity, that embarrassment is likely to happen, depending on the outcome of cases here, what jurisdiction, any day, what equals court. Yeah, that's a lawyer, but before so Bekono, say Oba Ashanti region, a Kamea say MPP supporters, no. Omu nhyɛ den hu de ɛkɔ so wɔ mo party nim ebi nhyɛ den hu ebi buafu ebi say after elections no ni nkugo ni nhyɛ den nya leadership ankasa ɛwɔ party nim. I'm sure say wotibi to somebody a onhyɛ den hu every say right now no so ohwɛ social media ɛsɛ nya one vibrant regional minister ono nso ni yeye no ema Gen-Z ni mmabru fo no kra ebi kra timika say the MPP ni but nyoma ekoi de me NDC ni, and for the first time NDC etiminya 33% in Ashanti region a no nso mu naye nyoma nkitinkiti bi wo hokra na omu pushi nansen ye honorable Haruna Idrisu ba Kumasi kakra kra be kan nsem bi ananka expect sen ka MPP before no mum nenka efa traffic situation. So we were just saying, "Oh, who joining us if we are?" And then go focus it. We near pay free MPP for her more majority. You can say caucus, mona modoso, and so mbe pushy. Amaya na kwa ye problem. So I'm interchanging in as if we be Briananke expectation MPP before. Mobe yama mon crop for mo say omenya some faso. So I know me kika boom nyina mutibi. Na metimi aye ne dey afa ho. Nana edukre yetibi na ohawo ho sabi mentra ha enkate ohawo ni ho aban bia no for elections na ulusu a sa ne ma MPP famu yi u fadi mu NDC afade a chance mu epen kopim ste ubetumi ayi kandini na kandini no betumi rally obia around no se tumi pedia kura sa kopie mu kura dia ene na stay kura se ya na mo wa ban mu dia ya na ye etie nuanom NDC ye omo so de bobo bapa nkomo no wo pa aso mo wa ban mu no mo leader nti no ya na sheda minister to say what you no akoti na opposition na you know tumi pedia asaba tumi ne tre no sa na fie ye fitie musa akonya to ne ye peria se maame maako na ne yemu ma mienu pira akonya no kra ye de ntam kese e tikantam gu ye ho so a che se ni bra bawu no ye tie de bia ne ye koka asem no ahimfi a ye de kuntunkuri ni prisi na eko a che se nya hongu no so ye kra ye firi maame baako ye mu a ye pirifia akonya no ye de kuntunkuri ni prisi e de kopere eti nya hongu no so eti e ba manyosem mu kra de ye na chen kra eno na ama tika ama party no mu no nanso tede me kae no ne ste be ye ne se ye betimi aye no kwan bi so ste ye bewie no na de ye yi no bia no etimi ton no ma ne yi na ya nkata ye nkobo nipa no adeja e wodwom e ma nani mu nwu ase
yen super nipa no such that ne ton no ebe kwa akoye dene because dey me hu ne say Nyankopon pa na estira yen ama yenya mema wo mu di mu a wo mu pre akoya no e di amaye ni kwa say wo say you know ye toto no form kura ma no yi na so na kakra ye timi yi tendifo a na tendifo no so tu anamompa no waka ye nyina ye bomu biu a ye party no mejina me na so pa na on your part as members of parliament no so nana we be hunu see ye boy homodin your numbers no nye encouraging and so hwe adwuma ye ne said ye keep the feet of the government to the fire we be hunu see ye adwuma pa right na ekoba say ya nana de mesere ne say in any democracy no hello the needed support no emma minority no the same thing I say abai de tumi no abɔ ne be abai wo ne tumi no ewo minority no kwana wo mo no a check on the excessive powers of the government minority no kwana timi din komo bi edema chimamufuo no ejiri ono no tumi no wo bebre no yensa mfa tumi nkofo no so emwa ni nyina no e wosi ede ma minority no ye na yi anu mo aboyaba so ye ni etia na mo boa ye no mo kire ye no mo encourage ye right wo no sabre di ehia pa no if you say to de bia enough from na mom ye hunu say ye no ye ya ma omanfo no no manfo no boy abaso a e say enkuran e ma yetumi e ha ye di yie na dia ban e ye bia no yetumi di ho nkomo mo manfo no so tias ye na me sure say if January everything sabri ya yes adwuma ni yie pa so wo hwe proceedings ye koso ofie ho ene niema yetumi a bring it to the fore ene ade a ye minority caucus we no ye one of the best to the bia ya no obi eti abonten a na adwene betia ye ne say ye kura ye due pododo enye bu ne due saa na tie e wo se ye saa na aban no hunu say tumi a me wo nyina chidi numbers ya me wo no me wani bi wo ba bia hwe de me ye na tumi ama aban no atoto no niema eyie na aboa wo ma no nyina ti na nkakra mate bebe ye di amaye mate lawyer Kwabena Boateng nyame nshira say ye na twetwe I'm sure say nya time ye be one on one and also unia ba me nchen Nabil Ahmed Rufai won say unia watch mienu enti ma fere papa enti homecoming Focus FM homecoming ne ba yes enti boaboa ho enche obeba fi mate nana mate bye Honorable Lawyer Kwabena Boateng, Minority Member of Parliament, Joso, and Yedin Komo extensively. But before